Može. Ovo je java. Sipamo gorivo, sad imamo rezervar dobar. Udalji malo da se vidi lijepo kako to gorivo, kako to srče. Je prelije rezervar. Flaša nam ne treba, ovo je odlivak, da možda ima vazduh. Da pokažemo ovako, akumulator nemamo mali, imamo sa i polovnog juga. Točkovi su pola ispušteni, motor pola rasturan, evo s ove strane. Dovoljno da ima 2 žice da radi. Odličan. Svećice polovne, sve polovno za malo para. Lijepe muzike. Evo da imam. Akumulator pri kraju. Evo ima i ovaj svjetla. Pomalo rade. Žmigavci pokvareni. Kočnica nema. Pa šta imaju be? Sad ćemo da palimo ljutu mašinu, vi stanite sa strane da ovaj... Čekaj da ima samo kako se čuje zvuk. A ne, moraš odande da snimiš da se vidi cijela sistema. Gdje ti je auspuk bre? Pa nema, poskidani. Gdje ti sedište? Pa nema ni Ustani da sedište. vidimo kako nema sedište. Ustani. Odlično, pa šta mu fali, ima, može da tera. Idi stani onda kod ćoška, da ti ne bi oduvalo telefon. Nema samo zvuk. Jel može? Ajde! Pile! Oci ništa!